parti karena parti banengkong nakajala kepala lemi kemat bagaimana itu election commission juga di India mengadai ke national party keba kinoyam joka kini kita joni jala lalu national president chief minister konak sama but national vice president udah udah usam ji isar president tensong bagaimana kalau pensusu yang abang iya ni parti adu juga parti kongres ulang chief minister alai sin mentala ino yang parti kongres bana join sebagai NPP tai day Dr. Didi Lapang ban ngalai kita kecil anu juga ngai iba dengan bang ni parti bat yang bor senjata pada dengan ni parti berdanglung kalau yo kecil seni ayaka kalau don ngadu arpuar mud yemeli na pada ni parti ni jelam kerja kerana ke NPP ke buat tam yemeli nak kata kadau kalau presiden yang badon ni parti balarung ni parti yang santerik bagi ila perung dekat berpura yang bat i presiden joni parti nang state jongi i Dr. Roar Khalki ila penbena Bangladesh ukandidate jong ke NPP ngamdan dak umaipan ngamdan kenudu sheldet netan kawe nga amnut man ai ka jingsakri ka baba ikinong sesyon jong moplang constituency komta kani ka jing anu ka jonga nga banwan sapi marpi pidei kinong jit yau tau MLA joni ka moplang constituency komta ini jing anu jonga ngandong pun ketien ngawan pi ba ngala syakri kum MDC nga anu de pi banak jing syakri kum MLA joni konsi marpi tep ye jiwan jibetoy bawan na sarkar karo ke par haki dong kisnong ba konsi brokwe dai lang ba ka sarkar jala lang ba MLA kumta bangai i ya bang pet peswa takani ka yo mongam kani ke yo mongap la yo banwara ayaka men bangalong MDC awar jarsau bagi mari pilkan dia hak bak tak por isar pustonu dalang ko minister po jela Meghalaya bat daji testom lang la yo banwara yang ni ke yo lamba donor apolo MP mari pil bala yo ban pleru hak po jong yo ajar nyu handai ka ba sosi la dai banang ketiu ya ka kani ke yo kala ai ka jing sakri ba bon ba jong kathan handai adu menta kani asa kum ni om don bapet don baju kani kan ka perkiya om dai tangata kiwe ru kibun ki office badan nang ni dan kapan ketiu mano padi iya ka om don bai pai ba kumta ngaki mata ban mi sebi banwan tang ni withong ngakwa ban ai ke disekri ka babai pai ba jong mau prang konstitusi terap so ya hab yang ngakot ipian ni pi pai ba bi badan nang ni soba pensailem sibai yang samjupi pramajan pramabat ki para nong song bat kamtam hade ta jupi kali iwan jupi ban pilong token yin island no yo baba menteri hakane ka kenti nama dai tang baba menteri pala ban ai ki sekre ni ngat pu pusang bade jan pi ho ngam don ki wi pat dai tang ko wi ka thong bangai ye ne kam sekri pai ba bangai ye ne ka kam sekri pai ba nei ma pi dai ki kan rat halo ni ka kam ka dai ka rai ki jong pi kum tang awan mar ka padat hakmar kai jong pi kaburang masukun jupi to alat yang hakani kenti banlong wemene jupi ngaman ngara parlu ya pi ginong song snong joni song monga ginong song yo apa yo monga ginong song dukan soba aya po jupi sipor ban sengam kai ka ba onyo ban pensai siapa ngadi election siteng samoy nane constituency ngipoi sakani ke benta nakadaw ka jingklat no jong yemeli badan brom joni ka konstitusi ibadeng SK Sun ka jingklat jongi kalong kumulo betapdum ya ka konstitusi brokwe kampoi perkat ila klat nang ni pertai ka ba ka konstitusi barkipai ba joka kinang kepilenti ya jing sakri ka jongi ya ka constituency kani de kabun ke jau Quran ya ban pedang ya ka kumbalong kariti juga sarkar India bagi election commission kala batha ya sarkar jalla ban pelong no election ban jit lalai putrek ya wemni ban mi bujri na kani mau pulang constituency ondalapan bena ya kani ka khubor ban jit no ya wemni ban mi bujri na ni mau pulang constituency ngau badan hari kam kelak ketik yang dek bangala selang herir bangai i yang jinge
joga mau pulang konstituensi bagi nongsong syami badan po jaka kumta ngalaki ngalaksar bat ngelayo mensemru nakajingong kinong kerjaan be jonga kyong baba menteri kani gladei kapadi jopi banyak hun yang ni election steng samoi nakani mau pulang konstituensi ngaladon na parti kongres bat ngalasem jie bat perkat Henry hadin bangla perkat bah ngadom salia ngalalong leader jogi MGC apa district council jogi MGC kongres ngalalong leader option by lam yang kalian yete kalian persya apa district council handai ngam salia banino yekta namar bangai ke jindawa jogi pai ba jogi nong sosno bai jogi mau pulang constituency ngalalong MGC la south tem pla agi seni ayanga bar ai board baret jonga ngla persangkal la kadiai bar agi sakri ke babha nam ta ka constituency brokaway ho ya kalian ka pisatan ka board scheme ngamla ane ka board met ngajidon dekat bat pi handrai ombyang takata ngai ke jindawa ki babun kam tam nilai hari ka constituency mo plang ji badar kam ki jirap ki babun ba orang ji metoy babun ba te komta kani kajing angnut abalaktik po janga kala pelong yanga bangan mi pertai akan dikati ba menta badi ko ni by election nak ni mo pulang constituency ngalalum yaki yamba no kersan joni mo pulang area bakala ong yaki ngala angnut ban agi jisakri ba khamba ipai ba joni mo pulang constituency